Galle Magistrate Samira Dodangoda ordered the release of each of the 5 councillors of the Galle Municipal Council on personal bail of 500,000 rupees. Those arrested include Prabhat Seniviratna and Mohammad Yasir representing the Samagi Jana Balawegaya, Jilith Nishantha and Kapila Kohumbanne representing the United National Party, and Nimali Champika from the Sri Lanka Podujana Peramuna. The arrests followed yesterday's special council meeting where opposition members allegedly disrupted proceedings and obstructed the municipal secretary and other officials. Police told the court that granting bail could trigger public unrest and warned that such behavior might spread to other local government bodies. Defense lawyers argued that although a complaint was lodged on the 24th of December regarding alleged tampering of budget documents, no investigations had been conducted as yet. After reviewing submissions, the magistrate granted bail with instructions to avoid influencing witnesses or obstructing investigations. Meanwhile, employees of the Galle Municipal Council staged a protest outside the council premises today. අපි රාජ්‍ය සේවකයෝ රාජ්‍ය සේවකයන්ට මේ රටේ දැන් හොඳක් කෙලින්තියන් රාජකාරියක් කරන්න බැරි තත්වයට දේශපාලන හිංසනයක් සිද්ධ වෙන ආකාරයක් අපිට නිරීක්ෂණය වුණා ඊයේ දිනේදී යාළු මහනගර සභාවේ විපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ හැසිරීම දිහා බැලුවාම එතනදී ලේකම්තුමියට ඉතාමත්ම නරක ආකාරයට ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා ඒ වගේම එතුමියගේ රාජකාරිය ඉතාමත්ම හැල්ලුවට ලක් කරමින් හිංසනයට භාජනය කරනවා